Alright, ake ngibingelele kupna kofinyelela khona ezobuciko media in production. Sengihambe ngafika abafowethu kanilandela nangu. Ngiphethe ukhokhisa, ngiphethe usomnyama. Nasi lezi inkunzi ikhona sanibonani bafowethu. Ninjani kodwa? Bafowethu kade sanigcina niphuma. Sikhona phela ikho mama nakho ingoma lesidlala mfowethu. Hayi. Sathola uthuba nalena bantu. Sibonga ukuthi la manje sithola ithuba lapho sikhona sodlala kuthini. Uyisho kanjani lento ukuthi ingoma enidlalayo ayilitholi ithuba maniqala nithi sidumbu sakwagogo inkundla vele yaphakama yonke uyisho kanjani ingoma enidlalayo ilitholi ithuba hayi ukuthi ngisho ngobabantu lokho la sibadlayelayo yeah sibadlala siyathola ithuba kubo le mana ke sengikhulumile vele obani la ngikhuluma nabo ayibo nakho ngizodinta abantu obani laba bala baqhamuka angizwa basebenzela liphi iqembu ama NND National yini laba nithi wayisoka kancane ngenzela ukuthi nomuntu ojwayele ukuyizwa ithi pass ingoma bafowethu manizoqala nibhala ingoma ngicela ngiphi ukuthi ikuphi enikusebenzisayo nihlala nithathe siphi isikhathi manizoqala nibhala ingoma yes manini bafowethu kuze kube khona ama-international ama-NND international ubani owafika nokobho ukuthi hayi manje no asicreate iqembu sisebenze noma nihlangana kanjani yes so sicabanga ukuthi asenze umculo lo ongathi uhlukile kunabanye yabona sasa sithi NND international sasa elana ngoma kodwa la wonke umuntu kunabantu abathi mabenibuka banibuke nishaya umzimkhulu ake nilapha umuntu namhlanje osuke engazi ukuthi umzimkhulu nonongoma mhlambe bakhule bona sebengasazi unongoma uwona lolu nyawo olwakonongoma ngathina unyawo ngasase vele ngokudalakala olwakhona ngale mabhaseni ngina kona ngoma kodwa salithola khona lapho ngolesishana ngathi ke manje lo sasiqhwa ngolesi yabona sayiqoka mangathiwa ngikhulume ngokhokhisa ngikhulume ngosomnyama ngichazele nje abantu ngithi abake banabe ngalabo bantu bawobani labo bantu kanjani okay ngifuna ukuthi mawukhuluma ngosomnyama ukhuluma ngokhokhisa labo bantu boba u2 ubahlukanisa kanjani umuntu ongabazi ukhokhisa nosomnyama ubahlukanisa kanjani umuntu ongabazi yeah yini singayilindela kunina abafowethu kulonyaka ngoba ngiyazi ukuthi kukhona nisifihlele khona kwinto kwemqubeni ayibafundisa kumanje sizoqala umsebenzi ngedala futhi ngoba yini kufanele siyakhula abantu bebekezela ngoba mangabe ubeka into kuyona nokuyiziwa abantu kube nesikhathi sawo sonke sheshe nje ube isemweni fashion ezokhanda ingula phakathi ekhalikho so siyayenza nje lenyanga nje mhlawumbe ngathi phela nayo okanye mawuqala September lokala sibesikini yimapha ama-challenge nihlangabezana nawo emculweni nake naba ninenkinga naze nafisa ukuyeka umculo uthule embuzo yimapha ama-challenge nihlangabezana nawo nake nawo chiba ne-challenge naze nafisa yini ukuyeka umculo akaze nibe nayo into ethu i-challenge bafowethu senginidedela nginigabisela ngeyi-10 ngibheka kwelakithi efriday nani niyako kini kwanongoma nakhe ngizonibuza khona bafowethu manje njengamanje manizokwenza i-feature yini into eniyibhekayo ukuthi before nize nenza i-feature ubani enimlalelisa umsebenzi wenu noma on-advisor ngomsebenzi wenu yes success amalinda
yena mfundisi wethu kodwa ke thina ngokwethu ingoma awusibona sibangaka yona engafeki sisihambela thina yena kodwa ukufundisa ukuthi ndoda ekhisisi la lensala yokuhlala ngabe amalinda iwona benibukela kona kakhulu noma nihlangane nawo ngendlela 2 kukhona ingoma eningasikhumbuza yona yamalinda ngathi zinengoma zanqala amalinda abantu bawazi ngathi kululeke kulelizwe ngalinda saphenuka saphila kakhulu sibesapho amalinda la kodwa thina ngokwethu ngathi ukuthi nibukhule nibukela wona namalinda kwathi nabantu abukubona basibukela kakhulu manje umfazi omnyama nobaba umqashiya konke into ehlangene lapho yes sathi umfana umfazi amasathi umfana umqashiya mina umalume umfazi wami umalume straight yes so into esithatha ngapha ukuthi naye ngapha nendlela kamqashiya sibahlela yonke indlela umuntu wama-LND umfazi omnyama nobaba umqashiya bahlangene ndawo sesoma LND bese uba ukuthi ngathi sesinokwethu ngoba phela kanti nabo bayaqinabo yagcina sisayiqhubekayo ngendlela hayi-ke usenginidedelile mina ngithi hambani kulungile kodwa ungavuma kanjani ngathi baba yini bafowethu thank you